ka non-violence kadai ka ideology ka jong Mahatma Gandhi ka bau ngek bagadai tang le baga jingaki ka ba jai ka ba kremum snam ka ba ngila ban plan lut ya gari India bat ula lum ula lang ya giri rangba bat kita giri rangba kila snotu ya kata ka ideology ka jong Mahatma Gandhi kila let show paidbah ban pensnotu bangin ye kun ban light no na kajing senshar jong ki doli leni ki pareng tang bangin ya jagata ka lenti jong ka non violence but shisha kinong India kila shashkor ki paidbah jong dari India kila shashkor but kila priang ya kata ka ideology ka jong Mahatma Gandhi but la pelat shisha ya kari India dagata ka non violence movement wadu hitraru ubadai uta uerang diktator udon ya ka ideology ka jumu bat ula penrong ya kata ka ideology hagi Jerman daga bawang kumno ya ki Jerman uan ra ya kata ka pride hagi Jerman lani uan ra ya kata ka jing snow sarong hagi nong Jerman uang kumni only the German who are the purest descendant of the Aryan have the right to rule the world. One day tangki German, kibarik tagi no her pateng kibak paka, nagi Aryan kibadan bahok ban senshar, naga daw PCE, bau German udon hai ka pride. Hadu menta, German udon hai ka pride. Namaru snow, bau day mo ubahir pateng na kata ka race, ka Aryan race, ko ki paidbah kung unang ilam nga snow tu nadu katuka por batay naman tangilan lumlang yaki riu rang ba ban nga snow ban aingu yo play bau play ula say yaki riu rang ba kiba shisha agali ka kinti ka pamanta bangilay nga snow ya hap balitang lingba ka sinsha ka kadar ka bukod lingba ka clean politics ngila ban tau tumay pat yagali ka jela ka ba ka jingi ko ki paidbah tay naman ka takaraw ngila let Syaga election house nam ajar kalai onga snow banai kublai kerpang yaga snow Mawlai shisha kabala aimen sim oh keladon kajing khakina na Mawlai bangan wan bani kunno na Mawlai house nam arpulai lebon gi kinhon di bawan nang ni kawan pano syalaga snow yengno na Mawlai ringlong nganong la ban I yaga nongkrem constituency ngalanong Artem kung mamali ngalayo lahat ban PI kata kami sim chamber ko bangadan ban ngalayo lahat ban sa dapo assembly day limba ka nongkrem constituency teladangam yele na nongkrem constituency nganom yele election shoot nrela da pikwa shisha bau badan ukon jong gasnong Mawlai onang yobor to ay ka tingasyan ya kita ki katong ni bangin say kublay sibon ay ka tinjak pagdan bulan ya uni unaram barang emali menta hoy wala kapol bagi stang ya linti ongi soto kalong shisha ka ba Mawlai namar nimshim la say yaw tau briu uba itu paidbah Hungry, Nisroban Aingo, kata kajing Shania, kajing Plek Serut Kendiak Sobat Kamsini Shmat, Wantur Kamsini Shmat. Kali. Pide bantit bangi haga juk balaga por kabagi jat penriu ki paper ki persang ban penklan yalaga jongga tin ki persang ban identify yaladi haga potei daga bagi penklan yalaga jongga tin ko ki paidbah ka don namar kata ka jinga per happening ka leadership kabaga VPP ka troa ka jat penriu ba ka leadership kabagi niki waipat kiseng san petai ki troa syaga jat benriu kan leadership kabagi ni ko aban troa kalong ka jat benriu hakmat bat ngin mamla ban ya pen bat ki nongrim jong ka jat benriu ka jinong try ya ka kendo ka syap ko ki paidbah nrei menta plai ki don kita ki bakam yeledi bagi dei ki nongalam ki balu soper lada ailat no wadi ki bandai kasi bagin ti kendo ban ti syap
Hari kejungi Nrei ko kipat babi Ngidon pok bangi yo Ya kita ni nongelam Kiba kuak bandri kendong Ya ke kendo ke siap Ban penek pateng pakit Jai nomor kata kadau ngiyo kendo ngiyo jaga ban snai ban snasem nomor kita kinongelam kiba sanpo snem menchua lesi kila ban syakno penban bagi ni kinongelam kiba kimmen sim lagi don ringkat bagi ni kinongelam kiba yalam ya ke sarkar jela menta ko kipat ba nomor kata hangi kani ke election MP come day dang ke election MP ban penjok ya i Dr. Ricky nrei ka dei ka jingpet miru ka jungi kom dinolam namar arsnem tam ngira yat ban pensyai ban pensnutu bagi kai yaki paidbah ban penlong yaki paidbah kiba start kiba sian kiba shlur kiba syampang hagami berkesan pertai ko ki paidbah haga tes kemeningkong Abang jelas tang ban sengnya ke parti ngempat simayolatan ban pengam haki paidbah ya kata kesan pertai kabani ngitmu ban wanra bat habang lele ya ke tes hagaban ningkong haus nem arpulai nilala ban jok tang samut kita ki emily kali ke tes kaba ar kaba paidbah un haban yele haga kat kendai toret ban ngin pet kum kita ki nogelam kita hikai yo paidbah lau paidbah un pas lut de magale ke tes hagal kat kendai toret hagi lai pun riyo peligi konstituensi ban yang ya ke chikai kaba ngila hikai yo paidbah banon ra ya ke taga sensyal ke kalar ke bakut o bagi pet ya ke chimi ke jo paidbah ni smoke men but the GFR, happening Jiang to the boys of the People Party kalong, but the boys of the People Party come to one rap brio na par, jong to snong the money. Nasmosne, ye Deputy Chief Minister, ye Madu Bapli. Nasmosne, balay Nasmosne. Ila syasyak kala halaki jong kinong bot kiong kuno madu hinhamuan kren meeting has tambos on sami upat ba Mawlai anda kila lum kila lang upat ba Mawlai anda kila penbayas tambos imadu bapli itu unong Mawlai sino inamot buni di unong Mawlai ila kren sirhem imadu bapli Heusi ni no Mawlai ngitip begitu ke bahas tanpa sertusi kim dei kinong Mawlai imadu ila kren shibhem ila snow yo bor bala ito paidbah bumi nrai heusi ila sya syukur lagi jong kinong bot kata ka politics jongki ke bani talk bani support bani lambakla ban pinbi ban pintami ni election ni lek tang sau sangot don ki campaign lek tamangai barki ban argot ngentep ngamar ngilek ban pinsai lalu paidbah wan ngin pinsai lalu wan ngirong nungi keren ke bani ban keren nei kini kimot ban pintami bat la syai ke skiru kala don ke jing pinkre ban sai paidbah hamni apo petrol pom balaya wer tinggi ya kita ki staff ngamtip ki staff kita ni ya wer you paidbah ki wer you staff ya perde nama kita kadau ko ki paidbah wi kani kadai ka politics ka joni haga por pengisang ya kani ka parti ke jungi kiong nin sai pekai klem pisa kuaseng parti sai pekai barandoi le election what kita ki political expert lagi kita ki betbet hagawa ken ke badia ya ka election manu ki parti ban chapun ke ka parti ke ban sensyal dia pet tv mo kumno tu Prashant Kishore ukren ubatai analyze ya ka politics hapo India like NDA kan one pile and they can make India block kadon ke chikren kini ki political expert ke kren but kadon ke chikren sa boys of the People Party
Kaya nga ni, kapag ikmay na nag-job kan, job tang sisi. Lari ka naman job tang sisi ru. Hindi nila job, sangot kinit rin. Saya kung nurong ba? Oh, daladap job sangot. Kinang keren bengi. Kaya ang gulong ini ki sarkar, ki basin kini ki parti, ki basin syar. Ngin saya pet kat no kinsyan kyo. Kinang mut bangiru kin sarai skin bas rem. Ray em, kum kinongelam. Ki balai yat lingba ki limti, lingba ki tip, ki jur, hakita ki snem ki babun, yele yang scam, bat kumbang ila kural yau paidbah. Ila persang banyak saat, banyak kun, lagalong aga yen dorba tawang, lagalong hasurot, lagalong kishiti ki magi peler, siki department, nem sem la shong tait, hagene ki artli ki snem. Kapag election kanang jingan, kini kemudian nak sarkar, kia pek melen ni ki YouTube channel, channel kani ke VPP kali pulang meeting. Oh kia pek kai, ya kita di comment section, bau paidbah uya song shit pra, kiong kumno, day le po social media telah job ni siakan, sampai telah di kapor, telah di kapor bagi paidbah pat, dalam video paidbah. Yang kapai ba song shit, kapai ba pra song shit. Atau piwan ni nak jing song shit. Mangalong, ko deputy chief minister Badan Buram, unang one meeting bau song shit. Let namar ki song shit bagi yok kiat song shit bagi yok pisa, song shit bagi yok bame. Mereka nong kerjaan juga boys of the people party song shit Henry usit me. Urhem nomor kacing slay jong kata kacing kemen kabami naga donut jong chat penriu bagi dongyo ibang sa shisin ya kacing kermen hapdeng kacing do jeng kermen. Kadang kacing slay, jongga cingkemen, kabami naga donut, jongga chat menriu, bas saji sempat ngiyo ya kata kepriading, kabas dang man tre jingchai, bang ai cingkemen, ya ke chat menriu kajongi, namar katakan long kabab bakla, balong bagi nong tersan pra. Kidai kibalik song shit. Oh mentah kila sedang man kentok, ngai kacing kentok, jong untuk UCM balasung tung jubor dekat sarkar. Hana banado bami hagani MP election nomor badan gini ki parti balik song shit kalau don katakan law and order kemudian katakan law and order problem hana don law and order problem kami ke Cingkumar kilapin kumar ngomem the boys of the people party kinong tersan jong the boys of the people party ki krempen mi Cingkumar kajing mi jong paidbah jong the boys of the people party ka krempen mi ya kano ke Cingkumar ban ong ban pendoro ya ke song stok song sngan Henry ka pin kumar ya ke timot jeperkat jong ini ki party ke sensor ya ke ring kumar namar kitip balada paidbah kerjaan ya ke boys of the people party hagani ka election ke pamenta balaru paidbah penjob yang Dr. Ricky klempek hagawe ke smi ke boys of the people party kan sakurup ya ke bor sensar hagani ke jala anda ke boys of the people party kalau kendrup ya kas ya lakam jong sensar ka ke bamangi kinong alam ngilong bangile ngin pe ya ka bamsap ngin pe ya ka cingkot ngin pe ya ka cingkot siang mat ko ki paidbah deputy chief minister ila du tia du dem hapeng ila rap penkan basnya meliru tang masin keren ong upra ni na kuayar ha upra dan bertahu kena antur yang toto pertaprak kepiang nomor paling kila keluar ke
cimbut ke jepathat ke jongki nawar ki sngotho barat tengi persyangru ban pen sngotho bakla yuk pai ba bano ola kita kinongelam khamta mingale do ola do ba arden ula ban pen shisha banga bamsap na kloy ban ya shukino kumu emily haga jing shisha mangi nagalian ka voice of the people party ngem pat jer kerteng kiai kita ki bamsap nrengyong ka don ka bamsap ka shirkai am Meghalaya ngi kremong ngem pat jer kerteng ye kita ki bamsap nrengyong ka don ka bamsap ka shirkai hapo Meghalaya ladangi wan nagapor ngin pe ega bamsap kata kade ka bangi ni kren Andre kini kibadon nagapor sinshar menta oh kala tung imat eki abangi kren si kren ye ka bamsap si bamsap imat kata kala tendra ka hadu bekyong lalala ban prinsesya Andre ngi suong yo paidbah lado paidbah u airat baru syariah hangi bangin sinshar ye jela Meghalaya klempet ngin sei madan lot iki kam bamsap para baladaha kapor ngilap bau tau deputy chief minister bamsap ngin nomma kata ga thong ka jong voice of the people party ko ki paidbah bi ngini gisni ngilai ban penshayu paidbah ngilai penong paidbah ka voice of the people party kami namar kita ki seng sign pertai ki badani kila feel ya gasti kila feel judgment real paidbah uyui kata ngimi namar gadon kajing terang kajo paidbah ngimi paling ai keteng the voice of the people party terang kajo paidbah ringkat kata gathong kaba mangikin noelam ngidon balon ra ya ga cingala ngilek kali kai paidbah ngilek ban pensno tho yo paidbah bau paidbah ulo basian bau nang ban pishar ya kita ki suri kop sni lang bro bau di ban sno tho ya kata ga politics haga rukam ga bet ka janai ndrei makipat ndalami masmi beng beng yo tau nong kersan pra ngim jupen ni ginong kersan juga UDP ngim jupen ni ginong kersan juga HSPDP ngim jupen ni ginong kersan juga NPP ngim jupen ni ginong kersan juga Kongres namar gitip pomdei tau nong kersan pra ob e judgment real but idri ngitip donru kibadan nak NPP kibadan nak UDP kibadan nak HSPDP kiba e shisha ya ka judgment real ndai ha ka dingon shidur ki jungki ki soba kata ka party ki jungki ru ka yeng nanta ka judgment real dai namar ka tangi pinsu tho ya kiru yong em kita ki party ki feel wan no bangi yang ni ya lingkat ka wei ka judgment real bangi ra ya ka chingla ha ka ni ka wei de ka jungki balengin penyi ki paidbah ki beli balengin penyi kita ginong kersan nrengi kren ye ka linti ka bakila ya ko ki paidbah bani seru ikinya kiba kinya rangba umdei kumkini kiba syukun tho ki stang ban kan tho ye ki nongalam ye ki Emily kita ki Emily jogo VPP kim ai ye kata ka shifola ka ba ka sarkar ka ai nagam ta ki paidbah pandang ila ong yang ini lek sulok kayuk ta ban to ki pat ki hu thai ki kren mutu sia bale sikri mo yang tadi yang ini patokin nang ta de ki kren ni muda nang ta pen small bakala yo